وەکو نەریتێکی ساڵانە لە 21 ئادارێ بە هەلکەفتا جەژنا نەورۆزê خەڵک ji bo merema seyranê qesta nava siruştê buharî da dikin. Lê welatî gileyê ji têkçûna jîngeha siruştî dikin, di demekî da ku li gorî nêrînên jîngenasî gilêş û bermayekên dihêne havêtin, bû demê 405 salan wek made dimînin û kartêkirinên xwe yên nebaş dikin. Çavdariya paqijiyê bikin û gilêş û tiştan nehên elvara. علاقنا بطلنا الفورا هفتشته صار vera tiştekî gelek kiret yani her em vî tiştîtken der siba dizba ihtimala malata mala mirvegî de deret evî cî cama ke tivî cî parîzî dibe xwe parîzî bu kesikari xwe her di parîzî جنگه بهتا پرستن چونکه اول جمعه حساله دوی خالق که علاقه گلشی گل خوب بینیتن گلش خوب باید ماید خوب کاته نهل تایره چونکه هم چین دی کدیهته هر ام خوینه کسی دینی نه Welatî amacê dikin ku sedema çûna fermanda hêza parastina jîngehê bû enîn şerî li dijî çekdarên Daişê bû demê nêzîkî 2 salan astê paqijiya jîngehê da ketiye û dixwazin ku taybetî di rojanên Newrûzê da herkes bi berpirsane cihên xwe paqij bikin li bermayk û gilêşî. خودی اد بینم افساله گلک چاو خو نادن جنگه یعنی پیساتی تلن جه خو و درد کفن نام بجن خو که دیت پشت مرایت ویره پاقش کین بگل خو گلش خو بین دای نبر درگه مال د ساره اتراکتن دی هیویا مش وی خلکیه وقتی بارد کنن چن وی پیساتی وی چی راگن چونکی صبای یکی دیده در جوان راستی تشتکی گلک کلیته وقتی مروف چت برمایی کن خود در جه خدا Li Duhokê êkem roja cejna Newrûzê di keşekê aram da di nava siruştî da birêve çû. Pitirîn gudnên hewlatiyan jî di vê rojê da ji bo paqijragirtina jîngehê bûn. Dilşad Hîm û NRT Duhok.